mwaka njyewe harimo ikibazo nabonye gikomeye ubwo nibyo, ariko ntabwo ndi kwivisha kuntu team Killerman cyangwa team Big Mind, team zanjye zose nyine n'ibigwi dufite hano hanze, hit twakoze. Murabyiyumviye rero uko Killerman byamugendekeye n'uburyo byamubabaje, ariko nk'uko murimo murareba aya mashusho nayo buri kantu na buri nguni baserukanye muri iyi festivale, bari mu ngorofani. Abantu benshi byagiye bibatangaza buryo ki bano bagabo baje kwitwara muri iyi festivale. Rero hari ibintu byinshi byagiye bibaho, abantu benshi ntabwo bagiye babikunda, cyane cyane mu byamamare bari muri kino gisata nyine cya sinema, nk'aho turi buze kubabwira buryo ki Clapton Kibonke ufite seri yitwa Umuturanyi, ndetse yakoze n'izindi nyinshi, yagiye ananazamura impano zigiye zitandukanye, aho yaje akabura ahantu yicara, agasanga imyanya yashize kandi yari nomine, akaza ngo kuba yakwicara akicara ngo kuri bafure. Rero ni ibintu bitumvikana cyane kuri wiwe, yahise asohoka ahita yirukanka ahita agenda. Reka tubashyiriremo akavideo kiwe kugira ngo muze namwe kwishyirira amakenga, abantu batigeze babibona uburyo ahantu abantu benshi bari bagiye babyitwaramo. Tubibutsa neza ko rero ari Bamenye na Ketchup batwaye. Ibyo uri kumbaza icyo navuga cyo kuri Masharika rero, gutsinda hano ntabwo bisaba kuba ukunzwe, bazabihindurira inyito. Gutsinda hano bisaba kuba wishoboye. Uyu munsi nahamagara umuntu umubaza ahantu nyura kugira ngo ninjire, akankupa kandi ari muri Masharika. Uyu mugabo rero Clapton Kibonke nk'uko murimo muramwumva, ni umugabo wahasebeye cyane kubera yuko yabuze igihembo na kimwe aba yatwara, ariko mbere na mbere yabanje kubibona, abona ko yasuzuguye cyane nk'umuntu wagize ikintu akora mu myidagaduro muri sinema nyarwanda. Yazamuye abantu benshi cyane, yafashije abantu kumenyekana, yafashije abantu gukora amafilime yabo, ni ibintu byamubabaje. Gusa uyu mugabo w'urubavu rutoya rwose yahageze abona yasuzuguwe, kandi yari yaje yitiretseho ibintu by'ibyangwe bihenze cyane, avuga ko akamodoka ari buze kuba yagatsindira. Ibi rero ntabwo byaje kuba byamunyura, kubera yuko murabyiyumviye amagambo amaze kuba yatangaza. Atangaje avuga ko yahamagaye abantu bari muri Mashariki kugira ngo ababaze ahantu ari buze kuba yanyura, ariko bakamwihorera bakamukupa. Akanongera akavuga ngo ntabwo kuza hano kugira ngo uhembwe ari uguhembwa gutyo gusa, ibi ngibi bisaba amafaranga. Ibi rero babishingiye ku bantu batwaye igihembo nyamukuru, ari we Bamenya ndetse na Ketchup. Ubundi Bamenya yahereye kera akinana na Ketchup muri Bamenya series, guhera za 2018 gutyo 2019 niho iyi seri yatangiye kuba yamenyekana mu Rwanda. Kugeza n'ubu ngubu rero iyi seri imaze imyaka irenga 7 hafi 8 iri ku rubuga rwa YouTube. Rero abantu bakavuga ngo yego nawe yarakoze, ariko ntabwo byumvikana neza ko umuntu nkanjye nshobora kuza ahangaha mukanyicaza kuri bafure kandi ndi nomine. Ibyo ni ibintu bitumvikana cyane. Uyu mugabo rero ntabwo ari we wenyine yababaye, kubera yuko Killerman nawe yaje abigaruka, haravuga ngo ni gute njyewe ntwara seri yakunzwe cyane mu gihugu, ubwo yatwaye igihembo cya seri nziza mu gihugu, ariko akongera akavuga ngo kubera iki nshobora kuba natwara iyi seri cyangwa se iyi award, ariko abakinnyi bakinnye muri iyo seri bikarangira nta gihembo na kimwe batwaye. Ni ibintu bitumvikana. Ariko twagiye twumva abantu benshi bagiye bikura muri ariya marushanwa. Twagiye twumva ba Mitsutsu, twumva
ba Nyakso bavuga ngo biriya bintu iba ari scam, n'ubundi abantu bazatwara iriya modoka baba bazwi, n'ubundi baba ari abakire bagenzi babo, amafaranga baba bayatanze kare, nibura kugira ngo baze kugaragaza icyubahiro hariya. Nkuko nabonye abantu benshi bagenda babisesengura, rero abantu benshi bagiye bavuga ko hariya atari ukugaragaza yuko wakoze gusa, ahubwo umuntu agomba kugaragaza ko afite n'icyubahiro kandi abantu bagomba kuba bamugomba. Uyu mugabo rero byagaragaye neza ko cyane cyane kuri Kiramani we byababaje, dore ko yanatwaye igikombe rwose. Yaje aravuga ati kino gikombe nkuko mwabibonye video iri gutangira, kino gikombe nicyo natwaye umwaka ushize, nk'icy'umwateri mwiza, ntwaye icyaseri nziza, ariko abantu bose twakoranye, amahiti yose nagiye nkora, nta muntu n'umwe wigize ugira icyo atwara. Ba Nyambo bagiye, ba Mitsutsu, ba Kiramani uko nguko nawe twavuga ko atari we wagitwaye, ari iseri yiwe yagitwaye. Ba Aisha bagiye, bamara amasa, ba Dr Sabi bagiye gutyo. Urumva ni ibintu byababaje abantu benshi bitewe n'ibintu byagiye bihaba. Twigarukire rero kuri buri kantu na buri nguni. Uyu musaza yaje mu buryo bushyashya, kwa kundi abandi baza bimurika, abandi baza berekana nyine ubwiza bwabo, bo biyiziye mu ngorofani nk'abana babarara, baravuga ati twebwe twavuye ahantu kure cyane, twavuye mu kiyede twaragitigise, none mureba ahantu twicaye. Ni ukubera bino byose, iyo tutaza kuba twaracitse intege tuba twarabibuze, ariko twabashije kuba twabigeraho. Uyu mugabo rero buri kantu na buri nguni bagiye bamubaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye abanyamakuru, ariko aza gusobanura ko igihembo cye wagitura buri kantu, buri nguni, murambabarira, ndetse ikindi akanagitura mama wiwe ndetse na papa we, kubera yuko baramubyaye, abasha kuba yagira ikintu akora, abasha kuba yakubaka umuryango i Kigali, atagira umuvandimwe n'umwe. Urumva rero ni ibintu bitangaje kandi ni ibintu byiza cyane kubona abantu nka bariya bari gushimira abantu babagize abari bo. Twagiye tubona rero Intare y'Ingore nayo ikora interview ivuga ko ibintu ni byiza, ariko hari utuntu nyine tuba tugomba gukosorwamo. Papa Sava nawe twamubonye ari aho, ariko uvuga ati ni byiza kuba hatekerezwa igikorwa nk'iki ngiki, ariko nanone ni byiza ko hakakwiye kujyamo ibindi bintu bituma abantu bakururwa n'ibintu dukora, kubera yuko bimaze kugaragara ko sinema mu gihugu, gukina filimi ni ibintu bishobora kuba byatunga umuntu, bikaba byamuhereza ibintu by'agaciro. Rero Mashariki Award Festival 2025 ikaba yabaye uwo bita Ketchup, akaba yamuritse imodoka yiwe hamwe n'umuryango wiwe. Ndaje mbashyiriremo amajwi yiwe ari kugenda ashimira abantu bagiye batandukanye bamufashije, abamutoye, abantu bigomwe amafaranga yabo, ndetse n'abantu bigomwe bakamusapotinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero uwo bita Bamenya wiwe yaje yishongora, avuga kuntu ngejo yarari mu musigiti, ariko akaba wiwe atari bwatange imibare yo gutorerwaho. Ibintu bikaba byikoze umunsi umwe, ari nabyo abantu batarimo barumva, bavuga ati Bamenya ni umukire, nubwo mumubona yambaye biriya bikabutura muri Bamenya series, ni umukire ku rwego rwo hejuru. Muri bano bagabo bari gukina movie cyangwa se bakinisha movie, nta muntu n'umwe wakandaho ku bijyanye n'ibiceri. Rero bakavuga ko uyu mugabo we yatanze amafaranga menshi cyane kugira ngo atsindire iyi modoka. Uyu mugabo rero wiwe yaje
yinigura ndetse anishongora kubo bari bahanganye, ababwira ko byose ari Imana kandi byose bisaba kuba yakora cyane. Abanyamakuru baza kumubaza icyo kibazo, aza kuba yasubiza avuga ngo ese nakwitora koko, nimba ashoboye why not ntakwitora. Murumva rero ni ibintu bisa nkaho bibabaje, ariko nanone ni ibintu byiza ku batsinze n'ubundi ama event nkariya, n'ubundi ntagaburamo utuntu tutagenze neza. Hari abateri bagiye batandukanye babuze aho bicara bitewe n'abantu bari batumiwe, ugasanga ikijyanye na protocol muri mashariki y'uyu mwaka rwose ntago ari ikintu cyari cyiza cyane. Twagiye tubona rero amaseri agiye akomakomeye mu gihugu, abantu benshi bazi inzira y'umusaraba, bazi umuturanyi, bazi The Devil, bazi amaseri agiye atandukanye, ariko turashima Imana ko ibintu byagenze neza kandi abantu babonye amamodoka yabo, dore ko umwaka ushize ibintu byaje kuba byadogera bivugwaho ibintu bitari byiza cyane. Mwakoze rero kuba mwadukurikiranye mwese, mwakoze kuba mwakoze subscribe. Imana ibahe umugisha. Inkuru zo nakagaruka. Thank you so much.